تەماشەبانێ خانی تیڤی دەماوە خۆش بێ هیوی دیکەم ڕەوشاوە باش بێ divê xelekê de careke din ez ê hin mijara bînim pêşberî we binirxînim şirove bikim û rexne bikim berî em dest bi programê xwe bikin û mijarê xwe bikin wekî her carê fincana qehwe xwe hazir dikin dem dest pê kirin. Salvegera pêdê a bîstemîn maşallah ji Xwedê re Mihemed Selawat tê pîrozkirin. Peyede Partiya Yekîtiya Demokratîk li hundirê welat li derveyê welat salvegera xwe pîroz dike û mînak jî dît li Berlînê paytexta Almanya rûdinên û govend digirin û axaftina dibêjin û hevseroka peyedê tevlî şahiyê dibe heqê wan xem nake. Lê ez tiştê ku ez dixwazim bi bîr bînim û ew Asya Ebdullah ku kadra PKK ye di nava PKK de çek jî bikare anî sîlah jî bikare anî Xwedê zane kabê yani dîroka wê di hundirê PKK de bi çi rengî bû bi çi awayî bû gelo tevlî tasfiyekirina hevalê xwe bîya na ji ber ku gelek kes ji dêrikê ji aliyê PKK hatine tasfiyekirin berê jî û niha jî lê mixabin kadrên PKK heta roja îro di nava yani kadrên dêrikê xelkê dêrikê heta roja îro di nava PKK de ne û dizanin yani dizanin Ferhadê dêrik ê berî demekî qaşo li Çomanê li derdora Silêmaniyê hat tasfiyekirin û lê yani kadrên PKK ê xelkê dêrikê dizanin ku PKK li dû tasfiyekirina wê ye û bi taybet Cemîl Bayîk li dû tasfiyekirinê ye. Lê tevlî wilo di nava PKK de ne govenda xwe jî dikin tilîlî û halanê xwe dikin. Mija yani hejmar pir e. Hejmara xelkê dêrikê keç û xortên dêrikê ê ku ji aliyê PKK hatine tasfiyekirin hejmar pir e yani dem têr nake ez navê wan bêjim lê hin mînak hene yani. Mesela Xalid Sofî Faîq Sofî di bin îşkenceyê de di hepsê PKK de hat tasfiyekirin gelek kes dizanin Murat Karayılan di hevpeyvînekî derket got me yani wî xwe intîhar kirî di şikeftê de feqîrê Faîq Sofî zimanê şikeftê hebana wê ji Murat Karayılan re bigotana tu dereva dike wê ji Polat Can re ê ku hevpeyvînê bi Murat Karayılan re dike dibe tu jî şîrîkê vê dereva haneyê hûn her du jî şîrîkê tasfiyekirina Xalid Sofî ne. Mijar pir yani hejmar pir e. Hejmara kesên ku bi destê PKK tên tasfiyekirin ji aliyê Efrînê û heta niha kesên Efrînê di nava PKK de ne. Ji Qamişlo û kesê Qamişlo di nava PKK de ne. Ji dêrikê û kesên ji dêrikê di nava PKK de ne. Yani Abdselamê Dirbêsî ew bi xwe dizane ku hevalê wî ê ku wî kir apoçî Abdirezaqê Melesmaîl PKK wî tasfiye kiriye. Lê Abdselam ji bo berjewendiyê xwe û berjewendiyê malbata xwe heta roja îro di nava PKK de ye. Abdselam du cara dev ji PKK berda. Abdselam ê ku berpirsê PKK Ewropa bû niha wî şandine
دیسا روژاوا برای اروپا بون حال روژاوایی يعني وسدمي شاندنا ويا روجافاجي از دزانم چی يعني مثلا پرورده و چیروکی دنه چیروکی عبدالسلام پرن يعني جبو رايا قشتي روجك بيه زي وانجي اشكره بك عبدالسلام دزانه كوبيكا عبد الرزاق مل اسماعيل حوالي بشير تصفية كريه حوالي وي شخصي بو ودبكو يعني قمان لسر تصفية كنا رستم جودي جي هي ما بريجي بحث كر واز ديسا دوباره دكم ما بس تامش في مسألة كو بحزارم بالسدان كچو خورتي مي روجاوائي بدستي PKK بقولا PKK هاتن تصفية كرن لشامي هاتن تصفية كرن للبناني هاتن تصفية كرن ولقنديلي جي ولباكوري كردستاني لجهو دفري PKK لهي كادروين روجاوائي كچو خورت PKK اوان تصفية كري تبليولوجي يكاوك آسيا عبدالله ويدر كبجمر بس نيه PKK بدو سروكاتية ونظارم شو اف دبكو امجارك يدن لسر بمجارة هاني باخبن يعني اف بالشخصية اف بكسايتي بإرادة كنت قبول بك يعني تشش PKK در كبه تقبول بك يا ترصى يا تشريكي مسألة ترصي بيدنگي وتبليبونا في مسألة دي استاد بالشركات يعني الشركاتية ديرك ديفان كومكوجيان دهندري PKK دي تشيبوي والشركاتية أخلاقي آن ديرك حمود زانن يعني اف كسين كود نوا مديا PKK دخبتن زانن شهي جتن نواف خليل زانه كي ونكي حليم دزانه طارق حمود اجدر شيخ دزانه كو PKK بالسدا كچو خورتي ما اي روجاواي تصفية كري بي سوج بي يعني بي گناه وان تصفية كري بشرة چي جمال باطي وان وبدزي ناشكره بدزي وشاشتي چي بو وشخص بو نا بارتي بو نا تنقولو اف چيروك دناوا PKK ده يكو هوال اف شاشتين شخصينه اف نا شاشتين بارتي ساناكه نا بارتي چو اوالي خو بكوش نا و پارتی وجدان پارتی و نزانم چه وجدان پارتی رزیایه وجدان پارتی ده هفته و نهاده جي كشتنا وتصفية كرنا جلال آيدن وحتى روجا إيرو وجدان پارتی قال كشتني كشتنا اندامين خوا حوالين خوا سركردين خوا جا آستا بلند حتى كادرو شاربانين نورمال و جريزي اجا چیروکا پیدی و سالوگرا پیدی و يعني اوانا جي خلقي ما باكورد زانن ليو جيولو تدي چیروکا دروا پیدی يعني جي دروين PKK وكو بارتي هذا بارتي نگريداي PKK امر و تعليمات خوش PKK ناستينه اونو چته کلو چي بي خاپاندنه کی بي رنگي كو پجاك نه PKK سديسد روجلاتي و بارتي كيب سري خوي و تبريارش PKK ناستينه با كنترول ناين ريفبرن و إدارة كرن پیدا پارتیه کی کسایتی هوی هی اراداوی هی خودی شخصیت و خودی قرار PKK تجاری مداخله کاروبار پیدا ناک درو کی ولو خپاندنه کی ولو کرداجی پیت خپین انگیه وجید بیجن انگی دوباره که باور دک یعنی فقیره آسیال عبدالله باور کریه کبراسی سروک پارتیه کی باور کریه يعني ريز جبو وي وكي جن كي كرد ل اوجي وصالح مسلم جي وحمو كسين دنا في ريخصنا هانده بربرسياري حمو تاوان وجنايات وبوير وكشتون وتصفيه دندريفي بربرسياري حمو ديرو كافي ريخصني مرا يعني خو جوي مثلا هاني نشون جبركو بربرسيارن حتى داوي دو باريس حتى داوید پاریز چیروکا پیده جی چی یعنی پارتیا پیده چوا آواو بره
د سالên نۆت û heyşta berî Apoj ji Sûrî derkeve, bi istixbaratê Sûrî mijara çêkirina partiyekî wilo şîrîkatî ortak bi istixbaratê Sûrî re çêbikin. Navê wê ez nizanim bi Tirkiye em çawa terceme bikin, ya bi Kurdî jî Tecemmû, Partiya Tecemmû ku Merwan Zirkî serokê wê bû, ajanê istixbaratê Sûrî ew û Umer Osê û ev Salih Muslim jî di nav de bû. Gelek kes di nav de bûn ji aliyê PKK û ji aliyê rejîma Sûrî. Ew piştî çûna Apo, derketina Apo, qewtandina wî ji Sûrî, ew partî rejîma Sûrî, istixbaratê Sûrî dest danî ser û nakokî di navbera PKK û rejîma Sûrî de çêbû. PKK şerê xwe sekinand û rejîma Sûrî dixwest şer li hemberî Tirkiya berdewam be. Yanî wê çaxê rewşekî mij û moran hebû, da wî rejîma Sûrî biryar stend ku bi Tirka re têkeve nava têkiliyê û otoban û otostradê siyasetê û ekonomî û hemû tiştî bi Tirka re vekir. Bi taybet piştî hatina AKP di 2002 kampên PKK hemû hatin girtin. Dest li ser milk û emlakê PKK dewleta Sûrî danîn ser wê derê. Malên PKK çi yanî avahiyên hebûn girêdayên PKK tiştê ku ê PKK firot û perê wî bir û ê ku rejîma Sûrî dest danî serê xelas PKK nema lazim. Ji bilî wê jî gelek kes kadroyên PKK ê Bakurî hatin girtin û radestî dewleta Tirkî hatin kirin kî rejîma Beşar Esed ku niha PKK dîsa vegeriyayî bî hevalê wê. Gelek kes dibin işkenceyê de hatin kuştin di zindanên rejîma Beşar Esed ku PKK dîsa hat bû hevalê wê. Wekî kî ji xelkê dêrikê bixwe û welatparêzekî endamê PYD bû, Ahmed Hüseyin Hüseyin dibin işkenceyê de jiyana xwe ji dest da. Nazliye Keçel ku PKK wê yanî eşkere nake heta roja îro wê elan nekirî wekî şehîd tevlî ku wendayî ye. Rejîma Sûrî wê revandî û dibin işkenceyê de tasfiye kiriye. Ya PKK wê tasfiye kiriye ya rejîma Sûrî wê tasfiye kiriye, yek ji her diye. Ev keçik wendayî. PKK heta niha wê elan nake dêmekî PKK ew kuştî. û birayê wê, ez birayê wê bahoz nas dikim ku di nava PKK de bû çend sal niha li ya li Zaxo ya li Duhokê li Kurdistana Başûrê endamê PKK bû, şervanê PKK bû, berpirsiyar bû jî yanî wan li Şamê hevdû nas kir. Di 2003 bû 4 bû wê qunaxehanê de me hevdû nas kir. Piştre dev ji PKK berda û çû jiyana xwe dît. Lê ev keçik Nazliye Keçel ma di nava PKK dû û piştî bûyerên 12 Adarê kapçirengî hat girtin û wendayî. Heta roja îro PKK çarenûsa li pey çarenûsa vê jina Kurd napirs. Ev baskê jina wê ku dibe jin, jiyan, azadî û partî û jînolojiya û mînolojiya ev dere û mere wê hanê naçin çarenûsa Nazliye Keçel napirsin. Ew Asiye Evdela ku keça Dêrikê ye, hemû kadrên jinê Dêrikê ê koçer ê nekoçer ê botî ê dêmanî ev ê xelkê me Dêrikê çi heşîr û heye naçin dextê li eşkere nakin, nabêjin yanî. Ev bêdengiya PKK li ser çarenûsa Nazliye Keçel ne ji mijarên PYD ye. Ev PYD wîne wê çaxê tune yanî li 2003 de PYD li bi emrê Apo hat damezrandin. Apo piştî hat girtin ku em PKK fesix bikin û her partiyekî li ber şekî Kurdistanê li gorî rewşa wî veşêhanê xwe îdare bike û xwe rêve bibe. PÇDK çêbû, PEJAK çêbû. Ji xwe PEJAK Partiya Jiyana Azad Osman Ocalan de damezrandina wê de hazir bû, ewî wê damezrandiye. PYD jî Osman Ocalan wê damezrand û ev
داخویانی رسمی و کوی چاقی شاهد مسئله جهینا همو کس نهاتن کشتن يعني هن شاهد هنوی مثلا هاني ناصري حج منصور شاهد قال كادروين بكي حاضر ونوي چاقي شاهد بون اوي چاقي لچيه وشخواف يعني صالح مسلم ند بازاري دب ند سروكاتي دب ناو نفواد عمر سروكي بيدي وي چاقي پیشنیاز کردن ام بکن بدن یکی سیویل یکی روشنبیر پیشنیاز کردن لسر زردشت حاجو ندان حزنی حاجو سر زردشت حاجو زردشت يعني خوشي فكشاند ولي بورينا خوكشاند و لي بورينا خوشوان را ديار كرو خوش مسئله فكشاند انه چیه سروکی پناه کرد بو چه نابه سروکی رقصنکی سیاسی بو کار سیاسی نکری و به بحانه اکی بچرنگی خوش مسئله فكشاند مجبور مان کی بکن مجبور مان کمال السور حج خلیل کو کادر پککی بو صوبایی بود ارتشا سوری دش ارتشا سوری رویه تبلی پککی بود نوا پککی جی بلند بو سر فرماندار بو بی کرن سروکی پیاده پشتر دما گوش پککی قطبوش پیاده قطبو چونوی کشتن کی پککی کادر خو کشت پککی كمال السور كشت مسألة شي يعني تكسكرينه دو محكمين باشور كردستان دك جروبا كشوية كمال كشتي ناسكري بون هناك جين هاتن قردن وهاتن محكمة كرن بيدا بارتيه كي بفيرنجي يعني چاوا كد هندري هذا بيدا وبارتيا هذا بيد تصفية هندر وكي حكمة فيدان لآمده هات قشتن وچاغي هما ادوية قناغا هانه دي يعني 10,005 10,006 دوية قناغا هانه دي بكيكا دست بتصفية كر چاكداري عفريني كوجيگري شمدين ساكر بود اي لشكري سرفرمانداره كي پايا بلند بو بكيكا ويل حلبه كشت PKK لدربيسية كشتن كر أبي كش بيادي قطبونا و PKK هول دا أو فوزي شنغالي كو فقرية حمبيزا PKK وفقرية حمبيزا آلدار خليل از هر ديا جنازكم از فوزي جنازكم از آلدار جنازكم وناكوكيين دنابراوان دماغو فوزي بر برسياري سوري چي بوز و چاغي از آبو چي بو مزي مثلا هنه باشناز هذا روشكي دي ببيرنجي ده آوابو وكي جميل بايق تبيج تماميلا يعني PKK يعني چيروك ميروكي ولو بارتيتي وشخصية وكي سريخ وهلده ده تمرين اللي دخلوا تصفية ما عيسى حسو أزقلك جراز دي بيج مانا بربرسي بيادي بو هات تصفية كرن لقامشلوش عالية استخبارات PKK قلق بويرين طاري جناية تروري ايكو دهندري بيادي دي چي بيو PKK برسيارة افحمو تاخمين كل سر ماسينة صالح مسلم ونزانم فؤاد عمر ونزانم برزان محمد برزان محمد صالح فؤاد عمر بري سينا محمد أبانا حمو شريك حمو زوهات كوباني عبد السلام حمو شريكي وان جنايتي هانين جنايتين كنت هندري بيدي دبوي وشعبي خودوي خوغي خوشبي مثلا هاني قرتنا جبو مقامي خوش بو جهه خوش بو كرسي خوش بو معاشي خوش بو جيانا شو دبيجن يعني ام چی بکن ام دفش PKK بردن بشتي في عمري هانم بكل هرن كيما بحوينا يعني بشتي هاو قواسة جنا يعني يوكي ولو كتنوي بسيكولوجيا هانيكو حتى في عمري هاني 20 سال 30 سال دنافا كشتنو تصفية كرنا هوالي خوا ام دنافا ويد جافزينا ام بچه ما بشو نا آوا زمزمه ما بشو نا صابونا عفرینه وان بشو و چی
زوهات وبنيات ونزانم چیا كرد وفلان بيبان چي وان بشو يعني هم آلية أخلاقي بهم آلية سياسي بهم آلية جواكي تنه وانا درباي PKK de نزا يعني تنه مبيش يقول يزدبارة دكم يعني قال لك آلية آلية برجوند پرستی دناوا يعني از انا اجدر شو دفج ستيرك تي في وروج تي في وميديا تي برده كيوي بشغلين وسي ان ان بشغلين وروضاوي بشغلين وكردستان بشاري بشغلين وقناه التلفزيون اي بلجيكا كيوي بشغلين وشكاري نواف خليل كل نافندا كيلو كلنا داي PKK داي ومعاش داي والجميع خلق الشغلون يعني تويتي خو اودا كي تجير بيش كاشبر مقاله كي بنفسي انترنت اللي سروي قطبك ها ولو تاني كاغات وبليان جي لابتوب كي بدايه بيوشتشمر لكلينا كي حاضر بك نزانا لسروكي نافندا لكلين استراتيجي وطياري وخلق الجميع شغل حسين جمول جميع شغله شورش درويش جميع شغله آزاد علي دش الجميع سمينارات شد قو بفيرين اوانا بي PKK تنانه اوه دنجي اوه كو نویسکارن و اکادمیسیانن و روزنامه‌وانن و لیکولینرن دشون يعني دشون خلفه مثلا هاني تقرن يعني ده خوزياش مالا خودير PKK تمويل قد بكرانا مبدي اكو اف چيروكا هاني بچونا بردوام بكرانا يعني ما بس جي خاپاندنه کی مزن هي ناوی پیدا دره کی مزن هي کو ناوی پیدا پارتیا یکیتیا دموکراتی اویا دینن آلی کینها اگر وانا براستی اپوچینه اف پیدا ام حمو اپوچین بری ام دزانن PKK پینگاوا وگرا ولات پشتی کنگره ددوا حشته و ددوا آمادهکاری شر چکداری و وگرا ولات و چتیم بفیرنگی پر رکلام دوی واری هانی دکر وی چاگدیش تکل ولات جیتنه بو شرح بو واشه اف پیاده چما پینگاوا وگرا ولات لدار ناخه اف پینگاوا وگرا ولات جوان رو بیجه کرم کن يعني شورش درويش آزاد علي حسين جمو أفكيشي هنا بير رستم وقرن ولات هوا ارقام شلو نافندين ليكولين وحمو جشت حاضرن ولات وقرن الولات نواف خليل طارق حمو وقرن ولات قام شلو بحوجي وي وقرن وانا ون نافندي ليكولين تخوازن كرم بك نافندي ون قناه تي في وميديا تخوازن كرم بك اجدر رودا وكردستان تنا شغلين واروناهي اللي قام شلو عيو وقر قام شلو باجاري تشكنجي ده قام شلو نديدي وقر قام شلو بره پینگاوا وقر اولاد دمدي یک لدورا PKK ما اگر شیروک کی ولو بمینه مدي یک لدورا پیاده ما ويدفش PKK ودفش پیاده جي بردن دفش هر دوا بردن هما شیروکا وقر اولاد تيك بميدانه وبذ امر آسیا و ماسیا و زوهات و موهات همو چنته خو گریدن بره خو بدن والا پینگاوا وگرا اف لگوری جیروکا PKK اگر ریزا وش PKK و جیروکا PKK رهی فرما ازلاما بینم از شورشگرا از ولات پاریزا ببینم اوی کد چن فتگرن ولات عبدالسلام مجی عبدالسلام بشیر فاضل عبدالسلام فاضل دربيسية وقراوية ولا جينا بدلي بيشه ودي تخواز دربيسية وطاغا هسيرة وبيريا وان كولان مولان وان جعدا نا شيروكا كيدنا بزوري بأمر ويجبر برن ويدري بزوري خوزياش مالا خدير PKK بزوري حموكا بغا حموكا دست ببینیم کالا چند حمل جنب لدورا PKK و پیادی ببینیم اگر چیروک به راستی وقرا ولاد ده فرمو لباکرد شتک تنبو شرح بو نحال جمع خلی سریا دموکراتیک آکون رکلام آوید کن ون شما من اگرن جبر چه ون خباد و تکوشینه دکن ون فتح دکن کلاها فتح لبرلینه گووند و دیلان آن دار دخن استرانا لسر پیاده
وشخور لآسيا عبد الله ديد خطا سيمين ام خطا كشي خطا سيميني تشي خطا سيميني تشي ابو وقتی کت ناف دستی ترکا قوت از حاضرم خدمتا دولتي بكم جا مد تركه ديا مد تركه ادخوازم خدمتا دولتي بكم دخواست بب خطا يكمين دخواست بب حكومتي بد دولتي مسألة شعر سرك خوكر قربان خوكر حيران خو رجاكر حتى رجا إلو بانك دك ورجا دك خطا ساميني چه حيث خليل سري خطا سامين كره خطا سامين چه 25 سال سالو كيتا چه خطا سامين كه قيتب عربي نزانه قيتب كردي نزانه قيتب تركي نزانه تنافق كي نعلمي تركي كردي هرش خرد لبانك PKK و PYD دخوازه بانگن هادپی بانگن PKK و آپو و قندیل تم دولتي خطاب دقرن حكومتي خطاب دقرن خطا سامي كي جانا والي ام خطا سامين يعني انا تباور كي تنزانك كونتاكتين PKK والرجيم السوري خطا ساميني كي جا درواسي يمين خطا سامين درواسي حزارمين عفشي ويدر كيف بيجو سروقات يا اما خطا سيمين ما جبو نظام شو وجا ريكلام وبروباغندا تطبيقي تلوان قهدار دك تطبيقينا صالح حشتي ونوتي دنا يعني اف شيوي اخافتنا يعني زها فوج فالا حشك وكي تختكا وكي دبا وهما دا خبن وك بغبغا وبلا بلا 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 وهما كوبي نكوبي حمو كهبن بيكي جداب آخر تشتكي نو بيجي تشتكي كاربه دين تنه دباش آخرا پیدل و پیروز آخرا پککیجل و پیروز به و سالوگرا بیستمین و بیستو چه و بیستو نهمین نتنی بیستمین بیستو نهمین پیده یا پیروز وی خوده وجوه خیره محروم نکد خیره وی آخرا هانه وی ایدئولوژیا که حمو کری خودی و ج ایمه و ج آبونانه و کیم نکر ربی همه ولو بمینه ولو کدی کری رشمه کری گم کری ولو بمینه ولو لایقی خود بیدن خمناک حزار جاری لو پیروز ev hilmi nakin ji medya PKK و medya PYD ku qaş û PYD
بارتية كي سربخوية تنج آلية فلسفيك و إيديولوجيك باندورا سروكي النووي لبيادي بيه بيادن نا بشكي جي شهر المديا وديت المديا يعني فرات نيوز بكيكي هوار نيوز بكيكي كو بناوي بيادي قاشول روجافا دخبته يعني برهيسانها برهيسان وندرباسي هر بشي وي تركي كردي بشي عربي بنرن ولنو شيء بنرن يعني لسوري در رژیم سوری ده ادم غي حتى نها سي روجنامه هبون بعث وتشرين والثورة روجنامه بعث اكو بارتيا بعثه وروجنامه تشرين يعني اكتوبر وروجنامه ثورة يعني شورش اوانا قاشو يعني نا بارتيين اللي دولتين اي الرجيمين اللي كوبيا هاون يعني عيني نوتشا عيني شروبة عيني منطق عيني أخافتن بفي شوي هاني رژیم سوری جواکی كديكر اف كوبيا رژیم بعث لجمجي هي ميناكاوي بككي بارتيا بعث دناف دكوانات كردي كوشخور بنرن شمديا جمر او كري برحت برهيسانها أنا هنا كورم بخوازن بخبتن سرخوشي ناوستن نجيب عاقلن نجي آلدار چين أو الروشافات شهية يكيتيا نظام راقهاندنا آزاد نظام شي آزاد هي شكي ولوان هي قاشوكي سنديكا راقهاندني كادري بككي وان بريفة ددبه و ترخيص ددن روجنامه ونوشجيهانا يعني كسين كو مديا دا شغل لروجاواي كردستاني واگر يك بربر حتي دكاره تني المديا بككي والمديا بيدي بنر وان بدبر حفدو وناس بككو بيده نتني بشكي جو بيده جالية بككي تبري فبرن جالية بككي بأمر وتعليمات يدي فبرن يعني نكو بشكي ولو بسري خوي لي بشك نا حتى تصير أصلا مديا انسياتيفا بيدي تنا مجال جرتنا كو كسايتيا خو بسري خو كاروباري خو راقاندني آبو چي خمنا از دناوا مديا بككي دي شغلي از زانم چاواتي بريم بركس ني يعني سيولك ميولكي نو ايكو هاتنا نين يعني جمر درسان ندن ما از زانم از دناو دبو از دناو مديا بككي دبو از زانم يعني آستا كسي كو دندري ذي مديا هاني دي شغلن چي يعني دواري روجنامه‌گری ده دواري شروع كرنا سياسي ده دواري شروع كرنا روجنامه‌گری ده كيجان آسي دانا از حمود زانم تاني لوي بنرن لوان هردو آجانس نوچيا هوار نيوز يعني حوجتناكم الهوار نيوز بنرن شخور فرات نيوز بنرن جبركو يعني أساس نهوار نيوز أول أساس وجيدر وشافكاني وريفبر فرات نيوز اف حمود شدن ولو شكليني يعني جا نتني جا تور روجنامه روناهي وتور نظام روجنامه قنالا روناهي وحمو مثل بفيرنجي بفي شيوي بكيكه جواكي ولو يك نرين يك قوتن ابنه يكيتيه اف نر يكيتي اف كدي كرنا اف تشاوى جواكي بك كري تشاوى شخصية نهيلة تشاوى داهنان وحسي ابداعي وكرياتيفة هندري جواكي دي بقوجة بفي منطقي هاني بفي مديا هاني بفي آلاف درو اي مديا
civak tê bûrê vebirin. Lê mixabin jî niha meselên yanî gelek rewşenbîrê me nivîskarê me jî divê meselehanê de hatên xapandin dişuxulin yanî di nava vê medyahanê û ev medya PKK ku em rê rexne dikin mixabin ha. Yani hin kadrên medyaçêker yan jî spîker yan jî rojnameger dane medya Kurdistana Iraqê jî û di nav de jî xebitîne. Yani Ako berê bi Xefûr Mexmûrî re dişuxulî Ako Mihemed gerînin derê Rûdaw bi Xefûr dişuxulî Xefûr jî apo çî bû yê nedeke Yekîtiya Netewîya Demokratîk ku berê Partiya Pak bû Partiya Azadiya Kurdistan Xefûr Mexmûrî jî apoçî bû û Ako Mihemed jî ê berpirsê Rûdawê apoçî bû hûn kî jî dixwazin yanî pirin mînak pirin di nava medya Başûrê Kurdistanê jî gelek kesên ku perwerdeya xwe zihniyeta xwe medya di nava PKKê de hîn bûn. Anane kes ji min bêjin te jî di nava PKKê de bûyî na birê me. Na me hewl da di hundirê rojnama Sorguld û kadrê PKK hîna saxin ku ez piçekî dwarê profesyonelbûyînê û di hundirê kovarê de ez piçekî pêş bibim ez derî vekim gelek kesên din nerînên cuda kesên cuda Ereb Kurd werin di hundirê vê kovarê binivîsin û me hinek hewldan kirin baş rê bêşiya me hat birî. Me hewl da di vê meselehanê de ez ne di nav medya PKK de ez bû medyaçêkir na şîkulo çi ne yanî me di nava rojnamevan yanî di nava medya erebî di nav rojnamegeriya erebî de me gelek nivîsandî me dîye me şopandiye me dîye tecrübe çêbûye me hewl da ku vê ezmûneya hanê vê tecrübeya hanê medya PKK piçek jê feyde bike. Di dema ku ez di kanala televizyonê a vir a Roj TV jî dibû wê çaxê destpêka 2011 û dema berê ez hîna li Sûrî bûm jî dema ku ez di kovara Sorguld dixebitî di desteya wê ya weşanê û di kovara Rojdadê mebesta me ji vê meseleyê yanî ez dizanim ev medyahanê bi çi rengî zerer û ziyanê digîne kesayetiya mirov digîne civakê faşîzmê di hundirê civakê de belav dike. Faşîzma li dijî Kurda li dijî NKS li dijî PDK li medya wê binirin. Yani şerê ku li hemberî PDK tê kirin dehqatî şerê hemberî tirka. Dehqat dî li hemberî rejîma Sûrî. Dehqat faşîzm medyekî ku yani ez nizanim bi çi navî bikim. Eger goblê sax vana û li medya PKK temaşe bikirana wê bigiriya û li xwe xista wê bikira hewar û dawiyê xwe bikuşt ku kesên piştî wî hatine wî li pişt wî ji pencerê jî avêtine. Ev kesên han kî ne? Apoçî ne.
ده خلق قادر بس بيدم بحثا آبو دكرو آبو محمود باكسير دبيجه عجايب از عجايب جرخنا حزدكم آليكاريا هري مزن تراب رخنا المبك كسك رخنا الويناك شما ولو بي خنبر و خودي دبين كسك دوير رخنا المبك كسك ندويري رخنا المبك ديروكا PKK ده برا ارشيفا PKK دينن سرماسي وبنرن كا كيجان جارا جميل باي كرابوي ورخنا لأبوكري وكي حوال کیژان جارا دوران کالکانیان جی کادرین دامزرینرین PKK رابون الهمبری آپو وی رخنه کرنه شاشتین آپو آنین زمان لپیشیا کنگرو کنفرانسی PKK işte کلو هیه تنهی evçi partiya kuj hafte و حشتا و حیا روژا ایرو چند سال یا چند سال 45 سال سروکی پارتیکی 45 سال عبدالله اوجلان سروکی پارتیه افچه دموکراسیه افچه اقولوژیه افچه نوویه نماز بیجم سروکی نووی جبر کنه تاوی درباز کریه ev 45 sal 44 sal ev zilam serokê vê partiyanê çi bike çi neke xera bike ava bike jiyan bî wî nabe bi vî mantiqê hane baş e we ji rojnameya serxwebûn daxuyaniyê Apo sozên ku dida gelê Kurd sozê wî bûn toz sozên Apo bûn toz û ters vegeriyan û Kurd bedelê mezin dan bes çima PKK nayê hesab ji Apo naxwaze ana li vir li Belçîka berî demekî berpirsekî payebilind îstîfa xwe da ji ber ku di warê bûyerekî terorê çêbû li Belçîka de û di warê înformasyonê de û bi lez yani tev negeriyan بچێکی خەمساری هەبوو استیقالا xwe da îstîfa xwe da baş e Apo ji salên notî de berî notî jî çi digot sala 2000 emê yani Kurdistanekî serbixwe û azad û behsa sala fînalê ev sala hanê sala fînalê ye û ev sala hanê sala iqtîdarê ye û ev veya sala zeferê ye û büyük zafer û tarîxî zafer û serkeftina dîrokî û nizam pêngava dîrokî û hemû tiştên dîrokî û çay û nan û qehweya dîrokî hemû tiştên dîrokî hemû tiştên Apo sozên Apo xweziya ji mala Xwedê re ji damezrandina PKK ev qerase û giregirên rewşenbîrên PKK bere medenî ferhû ji mir derkeve û qaxçar û remar ji mir derkeve û bêje Apo vê got û pêk anî sozekî Apo da gelê Kurd û ew soza hanê pêk anî vegerin binerin yani dibêje di sala 2000 de em ê dewletê çêbikin bağımsız û özgürlük û nizanim çi em ê çêbikin û zafer û büyük zafer û sala fînalê evan daxuyaniyê hanê pirin beşeke ev ji deve guhîwî ye ev beşekî pir biçûk ku sozê Apo dayî gelê Kurd mere deyne maz û ew sozê han xwarî û ew soz bî toz tenê ew soz hêjayê ku mere wî mehkeme bike Apo mehkeme bike ji Imralî wî derxîne û gelê Kurd û PKK wî mehkeme bikin li ser van derewê hanê baş yek soz bide gelê Kurd û pişt ji vî sozê han tewş derkev vala derkev digot em ji Ankarê serokê me Newewî em ji Ankarê hatin Kurdistanê em bûn partî em ji Kurdistanê hatin Rojhilata Navîn hembêza
پارتیا بعث و رژیما سوری ام بون ارتش ام هاتن اوروبا ام ببن دولت پشتی وی هات گرتن پشتی وی هات گرتن دمه پیش ده از چه بلا بکم بلغيا سرليدانا ما في پنابرية اكو ابو لإيطاليا دابو حكومة إيطاليا بزمان عربي از جوار اشكرك هي دي برتوكا دي PKK بلا كريه ساعتها PKK خوش افتشت افتشت گلكي باش بو دا خوياني نامي ابو دوي دمهاني دما كريزي دي وهما نامي هذا نفسان جو ياسر عرفات را نامي نفسان دبو اوی آپوچی کنها دوی خداویجن داویجن فلسطینه گلی فلسطین و دوزا فلسطینه از نامه آپو آش یاسر عرفات رشانده بوزی بلابک وان تشتیم کو دوی پرتوکه ده پرتوکا کو PKK برهف کری ورگران دی و چاپ کری از جواره بلابکن باش مالا خودی آوا و ساعت PKK خوش کو اف بابت خست بردستی ما بس خلقي ما ناخوينن خلقي ما ناخوينن و PKK جي ايدي جي تشتي بري شرم دكه جو پردوكين آپو چيروكين آپو بري شرم دكه نايل نما بغاب دكه شبركو آپوي نها براسي مرجي فديد كه برجي مرجي فديد كه لأمن أم غشيم بو منت زاني يعني باش الگور يوان داخوياني هاني كاي كيور حساب جا آپو بخواست نه جای که مرا آپو حساب جیب خواست افسوزین کد نوارا سال نوتید و 10,000 دکو آپو دا 10 سال حق واسه انسان ده هاتن کشتن افسوزین کبون توز و چون و داویا داوی آپو خلیا وان توزا حمول سری خوکر و سری حوال خوکر و کسک جیر نابجه جبوچ سروکی نووی ما قی گلی کرد يعني حق واسه قي خوياي قي قلي كرد يعني هجاي كوياكي وقفيا بفسروكي نووي بفسروكي في قليهان از نزانم يعني كابرا ورم برسبا بدن بيجن هوانا بلغن ج ارشيفا PKK ج روجنامه PKK ج دوي آپو ورن لغوري صوزي آپو نه حساب لابو رخنه بکن رخنه حساب جيجي نخوازن ياو حساب جيجي نخوازن وين رخنه بكن والنوي رخنه بكن والنوي حساب بكن وين يمكن سروكي نووي سروكي نتوي ايري سروكي نتوي كيجان نوالي سروكي نتوي كر كيجان نتهوى ياو كاجش خور للغوري نها هركو ازبت گرم ارشيفا سرخبون روجنامه سرخبون والداخويانية آپو والحالة آپو نرم الحالة خود نرم ياو يعني براسيقي أمند كوانها د اف آپوشي تطبيقي د كوما يدنا ونا ها اجدمي هنا ونا ها لدرواي جهو لدرواي ده لسر كوكبك يدن اف آپوشي يكون ها ريكلاما سروكاتية وسروكاتية افتش مجتهد بيش تطبيقي علاقة وان بالدنيا بتنا ده عالم اكيد دندن ده جيهان اكيد ده قردون اكيد دندن چه دزارم يعني ده اجي نعازنا دما بدگرم وان ارشيفي هن يوم هم چابو نابوچي هم جي بسيط بو وان جوانين كن هاتي مجيه وان تششتن رحي وان تششتن ب يا تشتر بيشم از يا حسين قيتان اش تشتر بيشم يعني براسي مبرج الشعرية تحز ذكرن او شعريتي كتب احصاء قليلة ذكر وكانية ودما ما تي في ومديا تي في دردكت وتشعرها دقو تولو هستي ما ذكران وامجي جوان بون ما تقوم بكفرو كيسكا وبدار وبنا دولتا ترك تيك ببن هل بس تنوي يقولوا اقواس النازك وخش عن زمنا حسين قيتان تبليك بمشارك يدنا يعني او هل بس انت تشد اني سليمه متشوق يسولو اش قامت شي دبو شير شر جو خوشتنير تب شعر لنوا دماد نوا PKK هل بس انت ببو آلافك جا آلابن خاباندنه مخابن يعني از ويشتري از راستي دي بيجم جنت تهني قلت كس
gelek kesin ku bi strana û bi medya û bi helbesta bi hestên van ciwanan dilîzin û ev ciwanîhanê jî wilo sergerm ana hoşeng xayîne herin. Yanî dibe ku ev ciwanê ku rojkî ji roja tiliya xwedeyê li ser tetikê were min tasfiye bike yê yekî din tasfiye bike nexwendiye, nizane, nedîtiye. Lê tenê ji PKK bîstî ku ev ya xayîn e û ev ya devdavê jî şehîd e û ev ya devdavê jî serokatî ye û mît û nizam ji wan çîrok mîrok e. Yanî ev êzingê rêxistinên bi vî rengî xurtên sergerm û ê wilo ne tîgiştî û ne zan û ne xwenda. Ev dibin alav û êzingên rêxistinên wekî PKK. Mixabin heta roja îro dema ku ez pir wilo apo rexne dikim bi qerf bijî bi henek bijî bi vîdyoyên ku pêkenokî û henek jî ez carna ew dikim tenê ji bo vî pûtê hanê bişkê. Ev pûtê ku PKK û apo û mît di nava Kurda di wilo mezin kiriye ku nêzîkî wî nebin ha wek şoxlê şêxa û mela û feqa yanî çavê we kor bibe, wê devê we lar bibe, hûn ê şeh bibin, hûn ê nizam çawa bibin, hûn ê bimirin. Ji wilo çi neyê? Tiştekî wilo çi neyê? Rexne bikin, bêjin, rexne li apo bikin ji ber ku apo heq kiriye. Hêjayî ji sibê heya êvarê yanî em bi tundî wî şermezar bikin û rexne bikin ne bes e. Guh nedin medya PKK. Wala girtî û di zindanê de ye û nan tune bi xwe feqîr û cilî wî tune ye û ji ser me qefilî tiştî wilo tune. Guh nedin van vir û derewên medya PKK. Tiştekî bi vî rengî tune. Ji bo civak pêş bikeve, ji bo ku civak saxlem be, ji aliyê tenduristî, ji aliyê hişmendî, ji aliyê ronaqbîrî, renêsansî pêwîst e berî her kesî pûtê apo di nava PKK de were şikandin, di nava civata Kurd were şikandin. Ev pûtperestiya, ev apoperestiya PKK û ê derdora wê di nava vê civakê de geş kir, qurt kir divê birûxî divê însanên bi rastî di nava PKK derkevin reformxwaz, rênonsaz ku berjewendiyê vî gelê hanê esas bigirin ne berjewendiyê Tehranê, ne berjewendiyên dewleta Tirk, berjewendiyên Kurd û doza gelê Kurd wekû tê xwestin, wekû dîrok ji wan dixwaz. Pêwîstî bi vê heye. Çê nebe şavşa mijarekî din e. Li min gotin û li PKK jî û li we jî guhdar kir. Heta mijarekî din xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.